cry about the floating jetty in Sholim, in Morji. What is the exact plans of the government about these floating jetties, and how many floating jetties are coming up? We have already completed 3 floating jetties. Two झाले. एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट, एक ओल्ड गोवा. Your floating jetty is for local population, whoever wants to go from this end to the other end. कोण जे कोण असं करता, tourist, Indian as well as foreign tourists, to go with small boats from one point to the other point. Now there are some local assignment in the area which has to be spoken to them and resolved. These are all floating jetties. It has got nothing is permanent. Mode of transport. एक टायमार पातमार आमचे ते धाकट्यो त्यो एक स्वतेवरसून दुसरे स्वतेर वयताले. आल्दोना पर्जुयेसून पणजे येताल्यो, पणजेसून ओल्ड गोवा वयताल्यो, ओल्ड गोवासून मोर्मुगांव वयताल्यो. सो आतां रोड व्हडले जाले, हायवे जाले, पूण भरपूर कंजेशन वाडलेलें आहा. सो लोकल कॅटमॅरन स्टार्ट जावपाक जाय. लोकलान कॅटमॅरन कोण पणजे येता जाल्यार पर्जुयेसून पणजे तेणी येवप, आल्दोन मोरजेसून पणजे येवप बाय बोट. शापोरासून येवंक जाता, आमकां आग्वादसून पणजे वचोंक जाता, मडगांव वचोंक जाता, वास्को वचोंक जाता. अशें मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट हें कॅटमॅरनसून जावपाक जाय इन द नियर फ्युचर. इट्स अ प्लॅन ऑफ द गव्हर्मेंट वेर पीपल हॅव टू ऑल्सो कॉपरेट. आतां कोणाक नाका म्हणटा उंको जागो तो काडून दुसऱ्या जाग्यार घाले. But there is nothing as such as big jetty or something. These are all small. ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन्स आहा पळय ते अपोज करता की आमकां फुडें त्रास जातले म्हणून. लोकल पंचायत They don't want. See, कोणाक नाका न्हू, थिंगा सरली काडया. I am not forcing from our side. I will speak to CM, the concerned MLA, and the sarpanchas. If they don't want, they may do it. What is so hue and cry? We'll take it to some other place whoever wants it. कोणाक जाय थिंगा व्हरया न्हू. सद्याक आमी 5 घालपाच्यो आहा, 5सून एक स्वतेर ओपोज जाला. सो थिंगा सरली काडया, दुसरे कडेन व्हरया. आय टॉक टू द लोकल MLA अँड ऑल्सो टू द सरपंचस अँड स्टेक होल्डर्स. तो तर हे म्हणटा, नुस्तेकार म्हणटा आमकां नाका, काडया न्हू. There is a perception in people's mind that the government is planning in future to bring casinos there. This is not right. This is not right. I am the captain of port minister. We give NOCs for ships to anchor, whether it is casino or any other ship. But we have not given any such casino ship or any ship to anchor in that area. These are not, this floating jetty is not meant for big ships. These are meant for up to catamaran level. कॅटमॅरन धाकटी 60 सीटर येयली, 80 सीटर येयली, ताका लागली सायडीक, थिंगासून तूं देंवलो तेजेर, ते पाथवेचेर आनी तूं वयर येयलो. सो इट्स अ फ्लोटिंग जेटी, नथिंग मोर देन दॅट. One is coming to Goa, one is coming to Panjim, Capital. Where are the three places? Third one is coming in front of Dempo Tower. Karanjaliचे आरो, मिरामार कडे. सो वेदर पिनिनी म्हणटा पळय ते ऑल दॅट फॉरेस्टाचे तेजे आरो 3 जाल्यो. सो 3 आनी चवथी एक हिंगा आहा आनी एक आल्दोना आहा. कोणाक नाका जाल्यार चेंज करया न्हू लोकेशन. सी पीपल हू वॉन्ट, लोकल्स हू वॉन्ट, पंचायत हू वॉन्ट, इट इज गूड फॉर दॅम. इवन फॉर द फिशरमॅन. यो आनी ताका लाय न्हू, बांद ताका तुजे व्हडे और तुजी बोट आनी तूं वच घरा. See, it is useful. It is a thing that when government is spending 12 crores, 12 कोटी मोठा central government दिला ते. On all 5 cities. Yeah. So it is good. Let any whoever wants, let them use it. पळय आमी उलयता न्हू, आतां आमकां खबर नासली तांकां नाका, उलोवया तेंचे कडेन. जो जर तांकां नाका जाल्यार चेंज करया लोकेशन. But it is always good that we ask them, we take them in confidence. Definitely, आमचे कडसून चूक घडल्या, we will rectify it.